Hey, Sunday li ot ka sahi mori maning do. Sunday thangon itum exam matha paira. Sunday thangon doctor ak nawi patient li kazat mi yang mi paira. Nurses ping, police ping Sunday thangon atumi duty masa paira. Sunday thangon hi itum sabat kamion la. Sabat hi aruhon vareshi itum ping na kamion darkar saga masado. Sunday hi kiwaina itum vareshi ping wag important sala khaya chimi sho akang saudo gaji आज इतुमी क्वेश्चन ने आंसर नरंग रूम से अचालक मोजेस वेता मोइना थुइलगा जिहुदी नाउपिंगना सबात कजा चिमशो खसिने थंग खंगसाम कजिहि चतना राय अरुइला जिहुदी नाउपिंगना सबाथि सेटरडे थवन मियोन चिंगदले जिहुदी नाउपिंग मांगमनिंगला क्रिश्चियन विद डिनोमिनेशंस कजुंगना सबाथि Mayondale, Chamsa de SDA with Church of God, Kala 7-day Baptist Atumpingna, Sabati, Chimisho Kashinetang Kaja Saturday Tangon Mayondale, Kala Christian denomination Kachungana Sabati Sandeli Mayondale, Atum Kapaningli, Sabati Ara Saturday Wena, Sandeli transfer side of the Kui, Ka Bible Sabati Saturday when a Sunday transfer side the hang haya tuipam akala malay mane. Jimmy Shoka Shinetang hiva Saturday ne Chivaina Sabat mayon gejikava itumna Saturday li mayon gijini Sunday li mamayon paimani. Sabat tang hiva hi masa paimani chi masa paimani ji ain gachungkang avai Sabat tang hi itum ot masa paimani. Sabat tangon hiva itum shimoina kyang masok paimani. Sabat tangon Paikar Kachunga Mukui Paimani, May Masa Paimani, Chatham Han Mahung Paimani, Ot Mayor Paimani, Malo Paimani, Ayin Gachunka Laya, itum the Bible li, Parking Atam Stran Sampangi, Exodus we, chapter 35 we verse 2 li, Ot Masa Paimani the Zangi. 35 we verse 3 li, May Masa Paimani the Zangi. Gala, itum the Exodus we chapter 16 we verse 29 ni Kang Damstran, Shimwe ni Kyang Masok Paimani Gizangi. Itum na Nehemiah chapter 13 verse 15 to 17 hi kyang tam san itum na lay masa paimni ot mayor paimni malo paimni gijiwi ain itum na samphangi kala Exodus we chapter 35 we verse 2 li itum ni kyang tam san ot ka sa pa ji ka thi dandi samphang phulungra ka ji ain itum na ka thai samphangi kha itum na machuki ji question pa wa aru honu we version oping itum na sabati kamion dargar saga masa khla ga ji hine Version of Pingitumna Sabati Kamion Dargar Masamani. Kivangla Zilaga Sabativa Rivrana Israel Naupingli Mayon Roda Kamini. Hiva particular Salakana Israel Koho Miurili Rivrana Kamini. Miur Sai Korili Kamimaning Mani. Itumna Exodus with chapter 31 with verse 17 li Rivrana Israel Naupinida the Hanghai lay. It is a sign between me and the children of Israel je kaju khalat pava hiva igala Israel we naungra pingwing chaili khalaya sign ni khudam ne da kahang ne Moses na khiwaina Israel naupingna sabati mion phulungrakla gajiwi maramji Deuteronomy chapter 5 verse 15 ni mi haidale ana chili khihangla jilga hida da hangaidale And remember that you were a slave in the land of Egypt and the Lord your God brought you out from there by a mighty hand and by an outstretched arm. Therefore, the Lord your God commanded you to keep the Sabbath day. Jiwi khanglat pava natum li raupa moina rivrana ngatang sok mi khai jiwi maram. Therefore, jide maram jiwaina natum na Sabbath mayon plungra kajini. Maram ka khanenava Sabbath hiva Old Testament we ayin satruk lang the leidak lay juwing a chaili akhana. Ara itum Old Testament we ayin na mazat mana ka New Testament we ayin na nagzadna. Proho Jishu Christana Krustungli timi ka hayan ang soda kadzama ayin ji ng samaira. Itum na Romans we chapter 10 verse 4 li paking atam chan hidada zanga. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. Kajibava Kristana ayin jiwi katangana kajina. Kakaneli itumna Hebrew chapter 8 verse 13 ni paking atam stran.
kathar tuing shit khalai jina khareji chamnga sakhawa kala kasangkha haida chamka hai otchi thakta shimanawa Old Testament atamle itum phupya sai ara itum phupya luimana Old Testament atamle itum ahuirim sai ara itum ahui marim luimana chitakamaina Old Testament atamle itum sabat mion sai ara itum sabat mamion luimana higitha otsak mi hiwa rara dakhlaya proho Jesu Christa ujiwi amahana kala proho Jesu Christa hina agazangana gaji itumle Colossians chapter 2 verse 17 ni kabi haidale ara proho Jesu Christa rahaira itum higitha otsak mi hi darkar masalumana proho Jesu Christa na higitha kapi gaya ayin bi hi sasmit mi haira gaji itumna Colossians chapter 2 verse 14 ji ka patam sran itumna samphange katha dak biada lekla jilaga hili having wiped out the handwriting of requirements that was against us the kapi haidale kathara ayin kaja New Testament hili sabathi itumli mayon lo da hanghai malai lak mane sabathi Saturday li lapai Sunday li lapai mayon lo da hanghai malai lak mane sabathi Saturday waina Sunday li hongai rakho da hanghai tuila ma changlak mane New Testament we lariki chung khamaiwa Apostle Paul na kapiya ana kapi khai larik chak khajuinga chaili sabathi mayon phlung rakho kada hanghaya tuima changlak mane ajaba sabathi important salakhaya matter ne itum New Testament Christian ping wiwang jinishik jeba Paul nala Peter nala James nala John nala hanglui jire khachik thamale lak mane Sunday li otmas gasahi morai kho Sunday li sabat mayon phlungra Saturday li sabat mayon phlungra kho kachi kabi gai hanghai malai lak mane New Testament ni khanaw wali khiwaina Christian ping itumna Sunday li meeting ka pamkhla gaji hi itumna machuksa Bible na itum vreshi ping li kajib khangrum kala akhai na kha katom khangrok kaji hi itum li suggest saya itumna chamsa da Hebrew chapter 10 verse 25 li hi thada kabiyai dale mi kai khana ka sa thada masala itumwa mamalai haila kajib ngrum chingsa kala akhai na akha matai meida ka satsang roksa the Hebrew chapter 10 verse 25 li hangai dale Bible na sitkasanga ithum bingli chimisho hithang hi kajib ngrum lo da hangai bam malai mane ithum li Sunday li kajib ngrum lo or Monday li or Wednesday li or Friday li kajib ngrum lo da hangai direct enava malai mane Jihudi now ping wa achalak waina thumi khanga jaina Saturday thangon hi synagogue li athum gajib ngrum chinge chiwaina kai kana hange ithum very shi pingwi gajib hila 4th century atamli aunga Constantine na Saturday li sagasa worship service Sunday li ngachai mi haine da kai kana hange kha chimam sumra khiwangla jilaga achalaka 1st century 2nd century atamli arwi aunga Constantine wi chingum sa sawi mamangli Justin Martyr ko mi pahina ka bighaya historical document li awi first apology gi larik chui chapter 67 li ithum vare shipping na sitka sanga pingna Sunday li khokrum kala meeting quick singaching gi chui history ithum na pa khoi samphangi chiwaina meeting hi Saturday waina Sunday li Constantine na khui kharamani mne kha aunga Constantine na Sunday thongon otmasa paimra gjiwi ayin bahiwa ana khui kharane gjiba hangbai kha meeting hi Saturday waina Sunday li ananga chaimi khaine gjiba mamasungmara gji hi itumna thaikhuye itumna Bible li pakhinga tamjistran how go foga vare shipping na khare thang kaja Sunday thangon hi gjib ngarum gjiwi chat khana khaithumna ka thai sampangi Sitka sanga pingwi remake up kajib chiva Sunday thangon pro Jesu Christ na ringhlui thangwi nga chinjili athum disciples pingjina pam ngarume kala Jesu Christ na chili rang rumi ye gaji thumna John chapter 20 verse 19 li pa khoi sampange kha chi thangwi first kajib chili Thomas amasama changchui chiwaina next kajib the next Sunday li
athumna latluida ka gji batam san Thomas amasa chang khui samphangi gji thumna John we chapter 20 verse 2060 pa khui samphangi mangla ka tharana remake up the sitkasanga pingwi tungli ta kharor Pentecost we chimisho thang hi Sunday thang ni hitangon sitkasanga pingna gajip ngrum da lelakha mangla ka tharana gajingra moina rada athumli tarore gji hi thumna Acts we chapter 2 we verse 1 jik patam chan thumna thai khui samphangi Acts we chapter 20 we verse 7 di thumna khare thang kaja Sunday thangon sitkasanga pinga thumna gajip ngrum laga khamui sai ngrum ekala Paul amasana jithangon pau ha soke gji thumna pa ga khoi samphangi 1 Corinthians with chapter 2 verse 16 ni pa khian tam chan pau ga zada Paul na Korean vivre shipping li Sunday ga ji da offering hi collect sai sa khawai wi ka so ithumna pa khoi samphangi hang da khlei pa wa how go phoga vre shipping na khare thang hi kaja Sunday thang hi kajip ngurum ching gi jiwi zat khana khai thumna ka thai samphangi athumna Sunday chim sho kaja khare thang ka pang khui maram hi ka tai maning samre kha khare thang kaja Sunday thang hi pro ho Jisu Kristna ka thiwaina ring luishite ka ji thumna Luke we chapter 24 li pa ku khui samphangi kala khare thang ka jiwi khakhala thiba milin ka thar ka jena ngarai chai significance ngarai chai chiwaina pro Jisu Kristna ka thiwaina ring luishit ka jena soda ithum sit ka sanga ping ithum li milin ka thar khami hi phaning khong sada athumna Sunday hi kapang khui da lera gji itumna sitsanga chiwaina ithumi tui kupawa Sunday thang hiwa Sabbath khamyon changwa maning thugida hisa paira chim sa paimra gji wa ain changwa malai mane Sunday thongon ot ka sa hi moraina gji lamalai mane hi thang hiwa ithum sit ka sang pingling rumda church li pro Jisu Christ wi ring khlui mayon khangrum chimik shone